Ibi byona amashomero nagareba amarwaro nagareba garmu umfayirege ibi byona hamwe n'entunguka itafayirege ya kabiri ere mutera hari Uganda wowe twashyiraho itoba NRM tukiriya beyi twabahabura twaje tubantu mureke kugira mbyentunguka mukebo ubweiga n'ubumuntu omukaye wenko muntu nkeka ninga nka company kumukugira ombyenguta n'amashanyarazi ibintu byatwena ubweiga n'ubwawe wenko muntu kandi uburo nabo n'ubwawe wenko muntu mbe nabagambe ntabanyankwere ko abantu bahasirira umuntu bagira nkazare abana bakakanya katungete n'urutoke tubagira ngukazahanguto ya korasi tinkacyuriraga abanyankwere n'abantu bakoranje hari munonga tubakukira kumagamaga ubweiga nicyo nambemwe omuka yawe mbwene ngirejo nyonka jimanya kare najuburira abantu kare imyaka ya nkaga nambwe naza kugura rwakitura mwaka nkaga na mushanju kandi umwana muto nkasigaza kora saha rwakitura akatari ntunguka yona atari mushomero atari nguto kuko nagenda nagurayo ubu nimfaki nimfo bweiga abo kuba ente tuzikuria chorus nziriyo bunyatsi tuzirukota mashanyarazi nzendo bunyatsi najana nazo nagura yoko abana abagenzi banye nabatsigambara nabazana nabishye uko torozo mushye ari habunanka ubuketo ubuketo butumbikirize niyo najyana naza kuriya nindondo bugeiga atengerejo tukakishomesa abantu bagikwata benji nambone nyira kuboreka abantu abagikwatire baryoko mu mahamba muje kure kambore cyo umwaharuwo matongo amazina ni George Matongo owangoma mugobo butwe no gwataka tuzi nandi kutaha mu gwanje ndi murisa nteze maja kureba nuko itandikira tatakanda ngento kuya talobo hagwachidana meirisa zakanya nagwa mataka misenazo zankorera kwenda zatuza abana biherize naturuho kabanza umunyankore naje nahindura kumata mu njungu nuko zahanye nanye natunga batuzungu zondisumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Hata ugumshaiza umkureba matongo n'umunyacyaro tashomire kwanga kutababurire ngiri yoko bingo boro maka bagikwata bagikora barga korenda yonka
batandika kukorenda n'enshaho mbwene hata aituru kugambira mwahurira munatunda ritazamate 900 buri izoba ebe y'amateri y'ahansoko umurukora konka boko ari n'amate mengi natunga miliyoni 21 ukwezi umwaka miliyoni 250 ati mwamureba ayombekera enjunungi yentura aine sola ashomesa abana mwahururu mwishikinagambo rujungu ni graduate ahindwira amagarage kandi n'abana bo uko bari abahurire okhabura kwaitu konga kandi arahare na korasi eya rukurya ngoma ninkamahiro makumushanju ukurgar korasi icyo ntikoreka kiri kitantu tubahabura ubugeiga ahorohona korebye ubugeiga ingutoro byako batarungi munonga ko kujye cyakorerayo inguto yitakanibiraho muri bijano biko mukatare mbere ngire icyo aburire obusinge entunguka konka ubugeiga umukayawe ekiri kukikambiri n'obworo bworo kukikambiri entunguka neguma heru tekutaha munju yawe waba utatahize mu bugeiga mbere twagira mu government engire gyo twagire to mu government twatanga kujya bashomesa umukaruro kachena mukaga twatob manifesto hikina abamataka agafunzire nyabaramwe hikina hike mute mumwani ikendi lote mwebujuma ike yakasha totemo ubunyatsi bwenteze mu cuju ike yakana ote mwenye kurya ekanyimote yenkoko z'amahuri ote yempunu kora tar musiramu kandi hoye nebisharira ote y'ibyenyanja nuko twabahabwire sityo hena bengi bahurire okhabura kwaitu nambona hari umuntu basangwa wakamuri nda munonga Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 ai president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena tumusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukole emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byona yabyogeraku nze napikinga mu kyokulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire president yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino sawa dino tutambwire tulina enkoko emitwalo 10 tufulumya amagi eturo 2,000 buli lunaku eturo 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku omwezi diba miliyoni 6 omwaka tuba tuli mu biliyoni ze 6 n'ekitundu etuba tukolaki atongo omutsigazi mwamuhurra Basangwa bakana ba Rwanda akarumo ka LC5
kamuroko nibenda kuitana hakarumo kwa ka LC5 chairman nkuna zayo naja ntimwe bantu kamuhugire akarumo kamwe mwena muri akashikamu abunchi mutakukore ibindi we yatwamu okurise nkoko kimwe hari bijya mushanju ati mbwena aitukugambira buri zoba natunda trade amahuri 20,000 buri zoba natunga miliyoni 20 buri zoba nizo miliyoni 600 ukwezi nizo biliyoni mushanju nemtwara na miliyoni 200 umwaka atogo kandi jeyo nze Karamoja Korea Dick Ogira. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetai West. Arangetai Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the President through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November, not September, November. Museveni for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always invest. I don't invest mango. I invest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And mahiro maganata anokuruga tariyo korasi konka hariyo bugaiga uko mwareba nabo iki kubashaba enari muke kubashaba buri muntu wena umukaye kukozesa
ubuyambi obutukubohereza kubingo boro makagayi abo kubitwe ntubahabura dugombuoro kandi tukoreka ukora kurugamo kandi tukuyamba koro kuza kushwijuma abantu bangize ngo niyo government yonko mu Africa eri guhereza abantu ubuyambi bwabusha umakagabo kandi nshongeyo ubutabetu yo mu mashomero bakabagigambaho government umurimo gwayo no kore nguto n'amashanyarazi bera abantu bakekorera byabo ona shi kwara abahinwe utakwebasa ari atandikata nabo kitwe nturenga harigezi rokore nguto n'amashanyarazi tuja tukushanga umuka yawe tukweshengereza ngo ryo mboro tukuyamba ngo ryo mboro umuka yawe ati nimbaza kugira ngo ito abambarira abako bambarira muri abantu b'imiringo ebiri aro aba district abo mu cyaro nabo mu town aba district bibasa kutoya ebimo areba 4 acres more you can do anyone mbasa kore ikimara yenda ariye derabo mu town nabo tubenero umbazi aro abana bishomeshe umuskiri njahabo ubwana ubuja muje murebe kubara bari nyine bagurege subanja buri district leta bana abo rafcia agireyo mojo no mushi baho bujuruzi amazina nibanyeta Kiza Joab Aheza kuruga Kachika ka Mukuzi Mbara City North omuri Mbara City nkashobana ko mu musinya yakana abazire banje babura sente zo kunyongerayo nazo munsi nabura kumanya nyicare ko kundabe kinabire lyaho naho romuranga bakugira mu President Museveni atira amashomero go kushomesa ebyemikono na prayinga nkabandi naza municipal na yakire papora nabijuza nabigaruzayo kinabire lyaho bante resimu bangira ngo nanye narabamu kuza kushoma omwishomero lya President Museveni ebyemikono koka nagumanye nobwo bandi kwebuza fizi eyandemere buri ni kugifunayo kwa kinagire kushikayo nashanga byona biriye byabusha kutandikira kitabo abo byamo kushika aha kurya nashoma emyezi mukaga nashoma carpentry and joinery amwe na mindset emyezi mukaga ejo kiyawire nagarukomuka kinayikireyo nayebuza ona ni kushitamaha mbenka abantu abakuna batine mindset najata nakwata baga yanje nazo mutawuni narondo umurimo natandika goro mu workshop z'abandi bakunshashura ubwo ndi kusevinga kawiroho bwiye nkana sevingire napangisa hekibanda chemitwari 15 makanisinga yifaha naguraho orukoba naguraho square naguraho neranda ya second hand natandika kukora habwo bukugo bunabenyiro mu presidential industrial hub ba customer batandika kwisha abwe mikore eze shahingambira nyina abakozi bana hano makanisingi ayifaha Your Excellency ugakonchirize nsimeho area MP witu abwo ku twatenda yo gukora furniture zona zo kusupplyinga omu hoteli yeye Honorable Mwesi kwa Robert Rukari na ninsima
turatushomesize konka okaturekura ogarukire watwa sente omusako zitu zikwingana milioni 50. Nyowe ka chairman wa Mbarara City Industrial Hub Sacco erizwanye no kushasha kwinji munonga abo kufegwa memba wanje omwe obakweta Mandegere Vazio owabinaruga kora bakamwita abazigu omukijungu ayi mukama omuhecumuro kirungi. President ni kuraganisa sente zezuwatuhire tukuzima tukurayinga n'abarabe n'abarwo muhabu bashange zabire milioni 10 tubase kuba nze yongero misho nyona neka yanje tushaziremu kuhagira president kandi mbashaba batata ba mama ba shwenkuru ba anko mwena bariyaha temuva kumeyi. Amazina ganje mbanyetani Sima Brea Nindgambara district Nintura Koranoria Nanye kaba mazeresini ya 4 akahawire myaka ndishe ebiri ntine chinkora kuna birendi yaho na urang President Museveni atandichiroho ehuru yo kushomesa abana na aprayinga district yanje ni ya application na agarrayo bwanyuma yesandemwe banterra nguniwe shanjurwo ryomo mbano President Museveni akuza kushashura so nyokani mangu tubasa kugenda na buri kintu cyone kuna bendi yaho banterre ngota katira chuwatwara na chumwe buri kintu cyone kiriyo akatishomeseza busha yaturisiza busha yaturyamisiza busha mukama kwereza umugisha President so twaze twashoma mezi mukaga kugwawire twargaye na certificate ya modular twagarikayo for graduation graduating atayire na chukuma bishemwe mazina President mukama kwereza umugisha tunarjiraho nkabashomere baking and pastry okuteka mugati tukanshomana mindset ati nayabuza nimbasa garka cyaronyegire mindset nyine sikira yuko basa koze se mikono yanje nagenda nazar munwanu wanje yamperizibansha natandikiraho story nini ngwa konkaniza kucwa bugufi nagumani korantyo bwanyuma bwira bwikake sandi ibiri narwo mabanja natandika kore byanje narwo mpakete yemwe nazo mpakete 3 narwo mpakete 3 nazo mukatoni so nareba ngutinku basa kwekoranye nkakatoni nayeta omosho yagumana nkandira esente zagumanzikanya nateka omudara gwa chapato misho nagumani nkorantyo so President Museveni adire kwija omukwa kashatu kwizire kunabe ningamba yathereza milioni 10 ezo nakwata nayonjera mudara gwa chapati gwakanya nakore midare ndishe 3 na rentinga mezi katano buri mudara bwanyuma yaho nagumani stockinga nakora mandazi daddies donuts na supplyinga ezinde sente nazireka account kujanga bani ntanduko emdara kandi wano tandika tokushankoria tura nakora so ogire kugwawira mezi katano najantika twarhano kurentinga twashanga tuina ka sente account yitu twagura ho poroti nambwana hingambira turimuntu zakombeka kandi preparinga kujangu omwako kwija nitwe bekare yitwe ibakwata Ebeneza tujironchinge muzayi tukusima mnonga kandi tukusima otandikirona za Sacco ma districts gitu no ma cities gitu ninkora muka treasure so otiro muganda gwa milioni 50 mukamo akwereza umugisha kandi tuyiciriza ngo tuzakuzikoze saje nuswera nabandi abana abakirumunu bazomuhabu zezo mazima mukama akwereza umugisha so kunabendi yokwe omagobago nabendi yoko magobago Deputy RDC wa Mbarara district ya jangu atandichiroho project yabana baherizo wa president mturuka Entebbe ezezaba China mtukosa material ezezaba China so naho ntukora nshanjire hati tukozere poroti kandi turumuntu zakuteka ona nechiruka cyo kujangu products zitu zigumene zigendo myanya yone mukama kwereza umugisha kare ati njafuteze nemwe bishani wanyuma
hati mwahurra abukana nabanimbaho mbazi ugwecyaro nimbajanti ombazi guboro omcyaro nhikina omwani hikemwe ebijuma hikaya kabiri ebinyatsi byente zo kuri sente zo mukiju hikaya kashatu hikaya kane byokurya byeka ekanyime nkoko z'amahoro nke zabasanga umwareba hariya empunu abatari basiramu ninga abanyankora bakare bakaba batari empunu kuko bagize ngo bahato bazimazireho ombishara ebyo byenyanja atogo nombazi ubwo muntu uwo mucyaro oyine hikina no garanze uwitakere hango wena basakora nebindi omukinga nabasa kuri sente zenyankore nabasa kuhinga pamba nabasa kuhinga ebicori nabasa kuhinga ebikojo nakora bingi aboko itakanda hangu ubu nabona yendo mbazogwe ubu kubingo boro konka twatu ino muntu wo mtawuni uteni itaka uri mtawuni hato mbazugwe no ubu mbazugwa abana aba tugurukwe nditaka rugende mikono ebyo mikono ebar kushoma namureka wabore kiba ebakora okuwe nanga senta zabo umushomero ryabo yinko bashomeseza show them what these young people are making. Kola na bachironda, okay. Ati urukubori y'umutawuni oteni itaka umbazi gwawe ogumwe n'ubwo ebyo mikono wahora abana hati bakatunga umwoga gwabahereza ubugeiga kungana no kuba otegera ebyo mikono nobasa kushubura esente tukohereza nokora namwe hari umwana unashangira ukanungu kamurebe nabo ibyarukora abanyamirama
Amazina ni banyita Ayesigwa Kenesi yo muri Seru ya Kazindero Eastern Ward Nyamerama Kanungu District. Bwene kuna beryaho mucunguzi with president yatamu yatusinjanguni parish modo tubachi tweje saba district tuachi kwata kuba turyaho iyo twataka mauneni twaza kuchitunga kwa yenyima itwenka abantu benyima twatatunga zo set akaisha nadi zitazitunga hisha zatazitunga konka parish modo kija kuchungura kuba turya turavocha amasimu gitu twirukira kimwe sentence kwata bampa million konka kandi positingereho emitwale 2 aha account yanjye then kuna za kuzewe bampa million yone nisha ninyuruka na ikaha natebekanisa dibweno hati yezi sete naza gukora ki obumbe natanchaka hotel leka nkore hotel nungi aha kuba ebimbere yukora abantu bene batina mweno kazi ganze junise inze umunjwe nungi mpanyise nunjwe nungi then ngumize muri gukora okugira ngo kimpo busingi nagunza mporana naje ukora nateka konka abwa amashimerwa minji munonga najatinga president okumpa million na antajine nkakora ki nateka ntikando ndizina eriri kumanyonka eriri hihi neseta zibatwire najeta parish modo restaurant abantu harebeka je abantu bija nkabane ngo bashirinje kashanju omutwaro natandika kugobe bitwaro eshatu necweka nko kwa hoteli teka nanka nakutize kashona emitwaro eshatu necweka emitwaro na 5 so nakora nashemererwa narebe iyantu yatanga kutambura abantu bana batanga kuja kasoba bakanye so kunko zire naganti mwe shati ya niza koma hoteli kusha kandi undarunda magobaga namakunda runda magobaga nago gankorere ekindi kana azanti kandi onde empuno zakuba hoteli yanje ejo kujya kubirukushagaho imbitankaye mweno kango ntungeho empuno ebirashagaho ebirarimwe eby'abantu basiga amasowani mbihereze empuneze ati mwenu mwareba omukigazogu n'omutawuni nkeimwe kurire embazi omukyaro w'itaka rike hikina nogaruka hansi omubazi gwawe nihikina n'ebyo kukora mushanju ebiine ekibaro w'itaka erihango omubazi gwawe iwe nobasa kukora eki wayenda kyona abokanokora bingi ow'omutawuni omubazi gwawe ogumwe n'emyoga obukugu bwa emwareba ate omu skilling hub ntuza kwongeramu motor mechanics akoto esitakugitayo ninja kurenga bagitabo motor mechanics ntongeramu electrician ntongeramu plumbing ebyamaizi ntuja kutamu n'ebindi skills ezindi na bwanyuma ntuja kutamu n'ebya electronics so ogw'omubazi gwe n'obukugu obw'emyoga konka kandi newe omutawuni wotabiine ebyo nobasa noreba ogwo omwana esente kubaza muhere yasita omu restaurant nkanarebera omuntu okumasindi esente kubaza muhere yatandika kugura ebyenyanja kubishubura kubiho kubitwara oku nabwo ekyo okushubura nakwo n'omurimo ogw'omuntu ow'omutawuni arikubasa kukora ebyo byona byakubasa kugira ekyobugege ekiwakora ate olw'orutaro nditafari ya kashatu enaremu eryetera hari Uganda obugeiga kurenga abantu bona barwa omu bworo namara nkugambira obutwatandika operation wealth creation abantu abene bakorenda bonka yonka bakaba bari abantu 68 hari igana
konkata inkugambira abantu abakorera enda yonka ni 30 aharigana 50 hati bamanya gukorera enda nesente uburo bugenze n'ubutuba nawe cye ubundi kufa nawe niwe uyu muri 30 utakasimukiri niwe ndikufa nawe ate nitafari ya kashaterio elyo bugeiga enale muri etere hari Uganda okwabura no kuyamba abantu baryo mboro itafari ya kana elingwenda gamba hati nerye mirumo nergai aba kuvuga bajyangwe mirumo nerwo mu government ubu no buhabe government ine mirumo konke mirumo yayo ni mike deke mbore kimirimo yerukuruga katurebe basangwa anufino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako wendogera kati tulina abakozi 300 betukozesa wano kufamu tuweza atumwa murra basangwa uri umuro wanyu wenkumibe na mshanju abana Rwanda akarumuka hero C5 ibenda kwitana kuna abahabwire yazo mu nkoko yabo mugeiga baratana ko sabantu 300 ubugega wabasangwa bwazale mirumo y'abanyayuganda bandi icyo mwino kukimanya mwena ba NRM mukora hururu kugamba ati ugirutiwe become a wealth and job creator rather than a job seeker mbagambira umuruju ate ibintu byaba nimirimo y'abasangwa katurebe y'amakorero Freeze there. Ate yetawuni netawunisya ere nambale y'amakorero hariho amakorero 75 hati aho kandi amakorero ago gona ngakozesa nkabahereza hikarukaga ezinaguzire na Bugisu Cooperative Union nimbate itawuni eyo y'amakorero ati tawuni eyo nekozesa abantu omutwaro 1200 abanyayuganda omusuku y'amahire emwe katurebe ndasho kwake ya Kampala ya Namamve atejo Namamve Industrial Park elemo amakorero 273 nekozesa mtware na n'enkumi hati so bwana hati mabambara nahura n'umugamba ngo bwina akabera kali akomuriti akonubusha ninja kutamu Industrial Park yes konka nubushako twendita Karahango nkana abagize ntubulondita Karahango mbaretera Industrial Park nkezi zinaletire Kampala na so eri safari eri akana emirimo aragana matafara ashatu tinyire buri bwo gamba hati njaga gamba press conference na bwecho abambara n'aba Uganda mwena nimbashaka kuhagira NRM aboko NRM yaborekire amatafari agetera hanje ya Uganda ero kubanza obusingi ero tenor kubasa kurubusa ryawo eri kabiri entunguka eri kashatu obugeiga
Eryakana emirimo nagali agutukiza ko aginkira gambo kunda zo press conference abo katwine bwiri na berenero hobe obawe nje kumhamaizo ukaganyuma ukagemarahanga ati mbwenu okubura kuyamba umwana w'umunakungu ashome noba uyangire kuyamba rahanga nakabikahanga akonyoni ntina kuzo mugehena tingwa ntina kuzo mugehena ranga kwa rambuza ati abunyu taranyambiri bwana buri ubabiri ububunaku atoranyambiri atuzo mugehena mbona ho ningamba shaho nabo cyo mureke twena hati tukore hamwe abana bashomere gusha nore batari mu kufwerwa ubu bwana ubushomeshe nore bahati gukora esente zina bushomeshe bwazishashwira ubwana ubu bata buri ubushike bushomeshe bwaguzire Carrefour perfume akatagura perfume wakakata nesente konkate nesente nagura perfume eriho mushoro noje kushanga abana abo esente zina abashomeshe bazigarwireho omushoro hatabo ko hati bene sente nibagure ibintu wahurira umwana umwe murayombeka enju ukombeka enju nogura sementi eniho mushoro hati abari umuje binyatsi kunkabo kata ine sente yargamu yayombeka enju ya sementi esente yashashura ezina abashomesi nebusha nabo icyo ukutayamba banaku no bushema nabo icyo nibashaho muhagire omugursu w'ekikofira oye oye winning hoye Your Excellency, the first person is LOC5 Chair, Flag Bearer, Mr. Tuonjeire Kururagire, from Mbarara District. Thank you. Next, the District Woman Member of Parliament, Flag Bearer, Honorable Loida Muhambura. Mumuhere zamani woman MP Loida agonamani ga NRM kureba mbwabakazi President akabahereza okuba omubwebembezi. Thank you. Flag bearer for Kashari North, Honorable Patrick Musinguzi of Mbarara District, Kashari North. Mumutere ngalo za manena remoye! Museveni oye! Next is Kashari South, John Bosco Tumusime. Thank you, Kashari South. Mbarara City, Your Excellency, I present the flag bearer for the position of Mayor, Mr. Robert Kachebezi. Etara oye! Museveni oye! Leka tutere NRM engalo zamani! Thank you. Thank you. Next, Your Excellency, I present the City Woman Member of Parliament, Honorable Shibaju Charity. Charity oye! Leka tutere mama Janet engalo zamani abakazi mwena mutere mama Janet.
ako nakawowo ka President Museveni na Mama Janet. Thank you. Next. Next, I present the flag bearer for Mbarara City North, Honorable Chris Baka Shaba. NRM oye! Bakashaba oye! Leka tubatere engalo z'amaanyi na President witu National Chairman! Mwebale mnonga. Next, Your Excellency, I present the flag bearer for Mbarara City South, Honorable Mwine Mpaka. Mwine Mpaka oye! Engalo za Mwine Mpaka! Engalo za President Museveni atuletira obusinje! Your Excellency, next I present the Workers' Member of Parliament flag bearer, Honorable Rwakajara Arinaitwe.